बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नवो दीस सोम्यान आमकां फोव केला आनी ह्या नव्या दिसा सोम्याच्या हजारपणांत हो दीस आमी आराम करता आसतना ह्या बोपय सक्रामेंतांत जेजू आमचे पासत हजर जाता ताका मोगान आमी स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय सक्रामेंतांत राखून आसाय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको खे 10 पान संको 150 पेज 153 खे 10. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय सक्रामेंतान राखून आसाय. उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय सक्रामेंतान राखून आसाय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या जिने पयणार आमच्या संगात दिवच्या आमच्या सोम्यान आमच्या कश्टान वरान आमचे संगी रावून आमकां सांबाळून व्हरचे आमच्या सोम्या. तुका आमी नमान करता, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वंदिता. जिनिये पयनार सांगात दिताय कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय. जिनिये पयनार सांगात दिता कश्टान वारा सांबाळ व्हरताय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. अशें आमकां हर एकल्यांक तुजे सदशीत वापयताय. हांव संवसाराचो उसवाड म्हूण तूं म्हणटाय. म्हजे सदशी येता तो केदींच काळोखान चलचो ना, ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. अशें आमच्या जिविताचो काळोख काडून तुज्या उसवाडान तूं आमकां भरूंक आशेताय आनी ह्या खातीर तूं आमकां तुजे सदशी आपयताय. ह्या खातीर सोम्या ह्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या पवित्र सन्निधानांत रावन तुका आमी वाखणटा, तुजी महिमा आमी गाता. अंकारांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोवन रावलाय
सक्रमेंतान राखोना साय उंड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंतांत राखोना साय हालेलुया 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 नमस्कार करता हूँ हालेलुया 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 तुका सम्या स्तुती तुका सम्या महिमा तुका सम्या आराधना तुका सम्या हालेलुया 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 इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांत 42 वस्वर सुविवोळ हांगासर सरस्पोर देव एक वर्ती बसवणी आमकां दिता. सरस्पोर देव म्हणटा हांवें तुका निती पासत आपयला हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला हांवें तुका परजेचो करार केला आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. सरस्वती आमकां सांगता ताणें आमकां हर एकल्यांक आपयला. आमकां आपयलो देव आमचे संगी रावून आमचो हात धरून आमकां चलोवन व्हरता. केदींच तो आमकां सांडिना केदींच तो आमकां सोडिना. ताजे तो म्हणटा हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कितें व्हरतें भाग आमचें सोम्याचे वर्ते हातेर जावन ह्या संवसारांत आमच्या सोम्या खातीर वावुरचें. ह्या सोम्यान आमकां दिल्लें तें आपोवणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी जे मोगान स्विकार केला ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमचे संगी हर एक दीस रावून ताणें आमकां चलोवन व्हरल्या खातीर ताचो उपकार आमी भावुडया. निरंतरी ताच्या मोगांत ताचे ते आमी सदांच विश्वासी रावूंक ताची कृपा आमी मागया. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ म्हळ्या गिता मुखांतर सोम्याक आमी अर्गां दिवन आमचे जिवीत आमी भेटया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 41 पान संको 131 पेज 131 आई 41. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही म्हाका विसरून काडूं ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुम्ही बायसन वचून फळ दिजे उरच्यात असले फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात म्हणटा आसतली. सम्याक मानून तसली फळां दिवच्याक तोच आमकां निरंतर बळवंत करता. ताच्या कृपेन तो आमकां बरता. ताचे हातेर जावन वावुरचें तो भाग आमकां फोव करता. त्या सम्याक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका वखाणया. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲು, ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा तुका समया जिसु वंदने यीशुवे महिमा जिसु Hallelujah, 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 hallelujah.
मोगाच्या भावनो भयणीनो, कोणतासो तेर्स आमकां भोव मोगाचो जावन आसा. ह्या तेर्सा मुखांतर आमी विशेश रितीन मोरये मायेक मान करता. कोंत आमकां एक वर्ते मागण्याचें हातेर जावन आसा. कोंताक इंग्लिशांत रोजरी म्हूण आमी म्हणटा. रोजरी म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या रोसा म्हणल्यार ह्या मूळ शब्दांतल्यान आयला. रोज म्हणून आमी जाणाव गुलाब म्हणून, ताका देखून रोजरी म्हळ्यार असो अर्थ गुलाबाचो जेलो. हर एक फावटी आमी कोंताचो तेज करता आसतना मोरये मायेक आमी एक एक गुलाब दिता. तिका नमान मोरये म्हूण उलो करता आसतना एक एक गुलाब तिका आमी दिता. गुलाबाचो जेलो तिका आमी समर्पिता. फाटल्या सुमार 100 शेकड्यां म्हळ्यार 600 वर्सां तावन पवित्र सभेचे सुकान धरल्या हर एका पापा साहेबान आनी सभार सांता भक्तांनी कोंताच्या भक्तीपणाक वर्तें प्रामुख्यता दिल्लें आमी पळयता. आमी हें भक्तीपण आदारता आसतना मोरयेक आनी जेजूक लागीं सरता म्हूण ते आमकां शिकयतात. अशें कोंताचें भक्तीपण पवित्र सभेंत लोकां मोगाळ जावन एक प्रभावीक मागणें जावन रुपी जाला. आज आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा मोरी रोजारीची माय या रोजारीची राणी. तिका आमी कित्याक रोजारीची राणी म्हणटा? आमच्या लदिनेंत भोव पवित्र रोजारीचे राणये म्हणून आमी तिका पळयतना हो उलो कुर्सिल्ली कीर्त पापा लियाव 13व्याक फावो जाता. 1870 इसवेंत 1903 वर्सां पर्यंत पवित्र सभेक सेवा दिल्लो हो पापा रोजार मायेच्या भक्तीपणाचो पापा म्हणून नांवाडलो. ताणें मोरयेच्या ह्या भक्तीपणाचेर 12 विश्वापत्रां आनी 5 आपोस्तलीक पत्रां लिखल्यांत. ह्या पत्रांनी ताणें मोरयेक विविध बिरुदां दिल्यांत. पूण आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो, रोजार मायेची फेस्त ऑक्टोबराच्या 7 तारीख आमी आचरण करता. 1885 1885 वेर ऑक्टोबर कोंताचो म्हयनो म्हणून पापा लियाव 13वान पासारलें. हो पापा एका पत्रांत कोंताच्या भक्तीपणाच्या खऱ्या अर्था विशयांत अशें बरयता. दिसपरते आपणाक वेडो घालच्या अनवरातावन भायर येवंक आमच्या पुर्वजांनी हाती घेतिल्ल्या कोंताक हर एक क्रिस्तांव लब्धो दी आनी आपल्या भावार्थाक आनी भक्तीपणाक खरी साक्ष दिवन दी. हर एक क्रिस्तांवातय कोंताचें भक्तीपण करूंक आसची ती उर्बा केदींच माजवाना जावं दी. पवित्र सभेच्या विविध मागण्यां पैकी रोजारेचे मागणे आमच्या भावार्थाच्या दुस्मना विरोध झुजोवंक आदार दिवचे बळादीक हातेर. ह्या मागण्याद्वारे देवाच्या मायेक आमी भेटोवचो मान चड आनी चड जावं दी. त्या देखून हर एक दीस कोंताचे मागणे मागोवंक आमी उलो दिता म्हणून पापा सांगता. असलोच उलो लगभग हर एका पाप साहेबान दिलोलो आसा आनी हो संदेश मोरयेन आपल्या विविध दिसोवन वेळार थिरकेला. सभार कडेन मोरये दिश्टी पडोवन मोरयेन असलो उलो दिला. कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर जायत्या साद्या लोकांक मोरयेची मजत लाभल्या आनी शांतीपणान जियोवंक आदार मेळ्ळा. सभार संता सांतिनेच्या जिणयेंत आमी हें पळयता. अशें पातकातावन पयस रावंक आनी सैतानाच्या ताळणेचे जैत व्हरूंक प्रेरण मेळ्ळा. मोरी भोव पवित्र रोजाऱ्याची राणी, खरेंच ती जैताची राणी. कोंताद्वारे तिचें भक्तीपण आमी आदारता आसतना क्रिस्ताच्या जिविताच्या सताची आमकां खरी झळक मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो,
मुरये माय संगी आमी दिसपट्टे सोमकोवया सोम्या जेजूचो खरो फाटलाव करूंक आमी फुडें सरया आनी ह्या दिशेन कोताचें भक्तीपण आमकां मागण्याचें व्हरतें हातेर साव आज प्रत्येक जावन आमी धन्यदेवाक अर्गां दिता आमच्या मदें सभास जण आपलो जल्म दिवस आचरण करतले आसात तांच्या जिविता पासत आज आमी तांच्या पासत धन्यदेवा अर्गां दिवन तांच्या तेसवा पासत मागता आज मुडास करता लीना मस्करेनस मैंगलोरू वीरा पिकाडो टेक्सास USA जेर्विस फर्नांडिस मलाड एलिसन रेबेल्लो वालेंशिया बेनेडिक्टा डिसोजा बिजय जोनाथन एल्डन कुवेट ग्लेनशेल डिसोजा तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमता एवर आनी एविनिश डिसोजा बारकूर धन्य देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत आज अर्गां पटयतात वीरा आल्वारीस बँड्रा सांतांतोनीच्या मनाक अर्गां दितात उपकार मेळ्ळ्या खातीर सुनीता कुटिन्नो इना मुंबई ग्लोरिया फर्नांडीस सांताक्रूज मेटिल्डा डिसोजा सुरतकल जेसिंता सेराओ थाने सुनीता बार्नेस बारकूर अनिता डिसोजा कुवेट आनी ग्रेशियन जॉय डिसोजा बेलमान हे आमच्या सर भाव भयणी सांगाता आमच्याय हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सुमेन केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया सांगातच आमची तेसावां सभाज आसात आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आसात तेय सम्य मुखार ह्या वेळार आमी दवरया सभाज नंगसर मागोवंक आमकां सांगला तांच्या विविध गरजां पासत तांचे पासत आज प्रत्येक तरान मागता जेसेल रोसारियो मैंगलोरू बऱ्या भलायक पासत मागता अमिशा रोसारियो तशेंच प्रसिल्ला रोसारियो आनी कुटुंब मैंगलोरू कॅनूट स्टेवन बारेट्टो कलमाडी आमच्या मदें सभास जर विविध तरांच्या पिडे शिडेन कश्टून आसात जिणेन कांगाल जालेले आसात निराश जाल्ले आसात एकसुरपणाचो अनुभव करचे आसात सभार प्रायवंत आसात घरी एकल्यांक ह्या वेळार सम्याक आमी भेटया कुटुंबांत आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणी स्वयं उडास करता प्रत्येक जण आज उडास करता देवादीन पॅट्रिक सेरावो भांडुपू देवादीन एंटनी मिरांदा विरार देवादीन प्रदीप जोशुआ आनी फिलोमिना फर्नांडीस गंगोळी देवादीन वलेरियन मस्करेनस किन्निगोळी नरोना आनी सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागता मागोवंक सांगला पीटर नरोना कॅनडा मागता आमी देवादीन आलिस पिंटो किन्नी कांबा देवादीन संतान नरोना मुल्की कॅरोफिन फर्नांडीस बैंदूर देवादीन लॉरेंस फर्नांडीस किरेम देवादीन विक्टर डी सिल्वा थाने देवादीन विल्सन अलन फर्नांडीस परमानूर देवादीन रेन्नी आनी लेस्ली डिसोजा परमानूर कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागणे विचारला ग्लॅडलीन आनी रिवन परमानूरू मागता आमी देवादीन मार्सेल आनी हिल्डा डिसोजा परमानूर पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पासत गजेवंत आत्म्या पासत मागता मागोवंक सांगला शांती नोरोन्ना कुवेट सिल्वे डिकोस्टा कुवेट देवादीन स्टेल्ला क्रास्ता जेप्पू देवादीन वालेरियन आनी आलिस रॉड्रिगस नायनाड देवादीन आलिस डि सिल्वा बेंगलोरू देवादीन सिस्टर मेरी सेवियर ऑजवल्ड डिसोजा डॉल्फी वाज जवाहर नाजरेत जूडी पिंटो मैंगलोरू देवादीन मैक्सिमनी वलेरियन डिसोजा परमानूरू देवादीन विक्टर डिसोजा अंधेरी देवादीन वाल्टर ताउरो पुत्तूरू देवादीन स्टेल्ला डिसोजा कुंदापूर देवादीन स्टेल्ला डिसोजा कुडुपू हांचे संगी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सरमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया ससनसो विशेव तांकां आमी मागया ससनसो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन सोमी जेजू आमकां
ताच्या पवित्र आत्म्यान भरूंक शेता. आमच्या जिविताचे हर एक दूख संतोषान बदलूंक तो शेता. जेजूचे शीस दुखान भरलेले पवित्र आत्म्याच्या येण्या मुखांतर संतोष भरी जाले, बळवंत जाले, धैर्यान ते भरले आनी सोम्या खातीर वावरूंक ते फुडें सरले. तो सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या सकाळच्या वेळार ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून दी. आमी हर एकलीं ताच्या वर्त्या मोगान ताचे वरती हातेर जावन वावरूंक आमकां बळवंत करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. आमच्या बुकांत गीत संको 133 गीत संको J3 133 J3. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये, गरजेंत आसले परजे पावोंक ये. अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरूंक ये, अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरूंक ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये, कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये. नितीन झुजच्याक प्रेरण जावन ये, नितीन झुजच्याक प्रेरण जावन ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या आमचे तू देवून ये, तुझ्या भुरग्याचे मागणे तू ऐक. हांगा सरस्कत काय नासल्या बळवंत कर. सम्याचे तुझ्या पवित्र आत्म्या तू आमकां भर. सम्याचे तुझ्या आत्म्यात हे तू आमकां बळवंत कर. सम्याचे हर एक तराच्या वायटाचे सैत व्हरून तुझ्या कृपेची सम्या भोग. हर एक तराची पिडा शिरा सम्या तू काडून उड. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सम्याचे आशीर्वाद बोकलतेपणी आम्ही आता स्वीकार करूया.
प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. दैवी गायन बुकांतावनो गीत संको ये 21 पान संको 27 पेज 27 ये 21. संतोषान उल्हासान गीता गायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटोंक जमल्या तुझे विंसोमिया रिते जिने ना जीवन तुझे विने धिकुर पे देने नाम कावूने लाभय सर्गी जीने लाभय सर्गी जीने संतोषान उल्हासान गीता गाया तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटोंक जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू आतां आमच्या गायनांत आमी गायलें देवाक स्तुती दिवच्याक हें बलिदान देवा मुखार समर्पूंच्याक आमी ह्या बलिदानांत जमल्या. देव ताच्या दराळ आशिर्वादांनी आमकां भरता, नवें जिवीत तो आमकां दिता. हर एक दीस एक नवें जिवीत देव आमकां फावो करता. ह्या सडुंदराक ह्या आमच्या सोम्याक आमी अर्घ दिवंक फावो म्हणून आमी गायलें. निजायकी हर एक दीस आमी सकाळीं उठता आसतना देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो, कित्याक तो आमच्या जिवितांत जायतीं विस्मितां आनी असर्यां तो आमकां खर्ण दाखयता आनी ह्या देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो. आयच्या प्रावेश गितांत आमी आयकता, हांव सर्वेस्पराक सोदतेल्यानो काळजां तुमची संतोशान उबारा, तुमची काळजां संतोशान देवा थंय उबारा, कित्याक देव आमकां बरें करता. आमकां आमच्या सर बांद पासांतल्यान तो सुटयता आनी नवी जिणी जियोंक तो आमकां आदार दिता. ह्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया आनी मोगाच्या न्हू आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आतां आमी वळखून घेवया. सबार पोटी आमी देवा तावन पयस केल्या, तशेंच एकामेका तावनी आमी पयस वचून देवाचे ते उपादेश आमी सबार पोटी मोडल्यात, देखून देवा लागचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांबाळ म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आनी आमचे संगीत तूं सदांच रावून तुज्या मोगांत आमकां पेटय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्तचो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थामानातलेलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंधी आसलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांवान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय फोडणें आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी भसावण्यो केल्ल्यो. तीं सगळीं धर्म पुर्वजांचे संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सैभान तांचे कुळयेचो. समेस्ता वयर राज्य करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. तुमचे जबाब. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुजे दारवाटेंचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची घोव तुका दिवन ददोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. उद्गार. उबे रावया. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा समी, पूण हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे शोभे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक साबता दिसा फरिसेवांच्या एका मुखेल्यांच्या घरा जेवणार गेल्ल्या कडेन सकट ताका पाराव घेवन आसले आनी नाल्कतेचो एक पिडेकार ताचे मुखार उबो आसलो. तो जेजून शास्त्र लागीं आनी फरिसेवा लागीं सवाल केले. साबाता दिसा पिडा गुण करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध. पूण ते वगच रावले. तो जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाय सुरी पूत वा पाडो साबाता दिसा बांद पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेगीत नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका जाप तांच्यान जालें ना. देवाची उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी कित्या आयिल्लो हें सवाल आमी सदांय विचारूंक जाय. हें सवाल आमी आमकांच घालूंक जाय. कित्याक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो? कश्टतेल्यांक, पातक्यांक, विविध बंदडेंत
आशिल्ल्यांक देवातावन पयस गेल्ल्यांक फाटीं हाडच्या खातीर लोकांक सुटका दिवच्या खातीर देवाचो मोग पेल्याक वांटच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. ताका दुसरें कसलेंच योजन नातिल्लें. आमकां सर्वांक फातक्यांक आमच्या बंदडेतावन सुटका दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. देखून जेजू आपणाक मेळ्ळेले खंयचेच संदर्भ आनी अवकाश देवाचो मोग प्रसार करूंक विसारिना. हर एक दीस हर एक घडी जेजू देवाचो मोग प्रसार करूंक मनशाक पातकांतलें बोगसाणें दिवंक देवादान सुकोन गेल्ल्यांक फाटीं हाडूंक विविध पिडेंत आसल्यांक सुटका दिवंक जेजू निरंतरी वावर करनंत आशिल्लो. पूण शास्त्री फारिजेव हें पळोवंक सकनांत. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय स्वार्थ आशिल्लो. ते केवळ आपणाकच आमी बरें करी जाय, आमीच बरें जाय जाय, आमी आनीकी ह्या संवसारांत उंचल्या मट्टाक वचा जाय म्हणल्यार त्या उद्देशान जियेताले. पूण जेजू तशें करूंक येवनातलो. आपणाचें जिवनच पेल्याक दिवच्या पासत आमकां सुटका हाडच्या पासत जेजू ह्या संवसारी येयल्लो. देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू एक नाकुतीक पिडेंत वळवळच्या एका मनशाक साबत दिसा बरें करता. आनी हें पळोवन शास्त्री फारिजेव जेजूक खंडन करतात. कित्याक साबत दिसा तूं अशें करताय? तेदवां जेजू म्हणटा हेरांक बरें करूंक असलोच दीस म्हणून ना, असलीच घडी म्हणून ना. हर एका घडये आमी देवाचो मोग हेरांक प्रसार करूंक जाय, हेरांक बरेंपण आमी हाडूंक जाय. आनी देखून जेजू त्या पिडेच्या मनशाक बरें करता. तेंच आमी थोड्या दिसां पयलें आयकलें. लुकाच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायांत आमी पळयलें 18 वर्सां तावन देंवसराच्या हातांत आशिल्ली भागोवन गेल्ली एक स्त्री जेजू लागीं येता आसतना साबत दिसा जेजू तिका बरें करता. देखून मोगाच्या न्हू आमच्या जिवनांत आमकां बरें करूंक जाय तर वस्सो अवकाश हिस्स घडी म्हणून आमी राखा जाय म्हणना. आमच्या काळजांत बरें मोन आसल्यार जालें, देवाचो मोग आमचेर आसल्यार जालो, आमी हर एका मनशाक बरेंपण हाडूंक आमकां देव उलो दिता. बरें करूंक, लोकांक शांती समाधान हाडूंक, बरी भलायकी दिवंक असलोच म्हणून वेळ ना मोगाच्या न्हू. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हें जिवन एक वर्तें देणें जावन दिलां. आनी हें जिवन आमी देवाच्या शेतांत आनी पेल्याच्या सेवेंत आमी निरंतरी गळसूंक आसा. त्या दाळा मात हें जिवन आनीकी सार्थक जातलें आनी आमचें जिवनी संतोश भरी जातलें. मात्र न्हय, जेजून बसयल्लें तें सर्गीचें राज आमकां सर्वांक मेळटलें. ह्या पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरान मागया स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रावों, आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावोंक आनी निरंतरी बरेंपण करूंक आमकां ताची शांती आनी समाधान आमकां तो दिवं. बेटोवनेचें गीत D19 545 पेज 45 D19. सर्वच बापा नायल्या काणी जावन तुका ल्हान ठिकाणी पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वार्षी काळजान तुका घाल बेसावतून तांचेर येता रोका. दयेन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या
किरकोळ तरी भेटता व्हड आनंद तुझ्या. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर तेसावासोवें अत्रेगासोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या त्यांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे नका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मैमेवोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घालन तांचेर आशिर्वाद घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा दिवंक आमकां पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता. तीर बरोशान ताच्या मैमेवंत येण्याक आमी सर अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्वरा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर विशेश जावन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सेसंबरा कोणी मरण पावल्यान तांचो आमी उगडास काडन देव तांकां ससनाची शांती समाधान फावो करून दी म्हणून आमी मागया आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांवकार म्हूण देवाची मे संगती सांत जुजे ती सोपोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजेफ रेनाडामेट्स येसविरीचे सर मार्तीर आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्यो सर गरजो आमची ते सवा सर सोम्यान जेजूक समर्पण दिवन जेजू आमकां खंडीत जावन बरें करता आमकां नवो फुडार दिता म्हणलें वळखून घेवन जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सरस्वरा सर वायटांतलीं विघ्नां अनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं निरासपणांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सोमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे फर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया तुमी गुरूंचे म्हाका खावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बाचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. नानय म्हाका
देवाच्या कुशीच्या पोवीत कस्तानो माका घट करा ये बोऱ्या जेजू मोजे ग्रानेया तुझ्या गायात माकाली पळी वेगळो हावे सोरो केदी सोनाका अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत तू बोपोवी सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता करो सोजर साई मनाव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें जेजू तुजे तावन कितें हांवें वेगळो सर जावं म्हाका सोडी नाका वेगळा सर जावं म्हाका सोडी म्हजे संगीत तूं सदांच राव म्हजे संगीत तूं सदांच आनी राव. तुज्या आशिर्वादांनी आमकां तूं बरो आनी तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां भर आमेन आमेन प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्कार असो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं आनी ताचे वरवीं आमच्या जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवानपणांत आमकां वांटो मेळो तर जें कुणे रुपार आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत आमकां सतान आनी संपूर्ण कायक पावो आनी ह्या बलिदाना मुखांतर आमकां सर्वांक बरी भलायकी शांती समाधान लाभो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जी11 पानसंको 70 आणि 2 पेज 72 ची 11 सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परमिता सोकोरो मोगळ वोदा जानी तीन देखता कोट्यान आनी तीन सज्जान तो जागयता ताचेर सदा सर्वदा भरता सियोनाचेर जोड चलयता सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन